nelotu enchan naa kesha polepole nelotu asha enoshi shan sapuk nelotu mpaka neponu reyiata naa kelotu reyiata mpaka nelau ajo kaidi ade nemetii eneim naa ketum ake enkoitoi aomon anda ajoki amatang'asa aning'okino ele BBI maimie mpaka olapa le 8 ore ake pee kiimie amu keor iyiok keor imunyi lariak nikioro ana mikioro doi keoro emilejilejate amu etii loopuo endaalo netii loopuo endaalo matang'asa aning ena natejo oltasat ore ake peyie ebaya olapa le 8 amaishoroto taa inakata aadol ilo yie aisho orpresident lino nelo likae aisho mikiata doi irpresidini are ake ogira aara oltung'ani apa oing'orua olorika le president oji Raila Odinga o William Ruto ore kulikae naa Mapunda hii ni parasimbili ore mheshimiwa rais lai ore mheshimiwa nanu rais lai lategelua mataasisho naa keloito ninye retire etejo keasa orkasi ore ake peebaya olapa le 6 lelde ari nelo ninye retire emikisupport orais ometaba enaa neisho orkasi lenye basi ore taake peebaiki ende mintoki ake aikilikuan enaloito ninyototo doi duo pee kiliki tenaa kisuj tenaa mikisuj ore enda Irwas Nkishu epoitoi aas egelare naa tapala sii ende shumata nalotu matoliki ntae nena doi esiai e county natabaua itoning'o ajo ore katiba naa ore taata ole Tunai naa keloito ang' tenkaraki kikatiba ejito nai Rebecca ninye apa number 2 ore naa enenye neshomo ninye gavana paa meeta tii enelotu naalo amu katii naa ore taata ole Tunai neloito naa nanu apa number 2 ama dii amu keloito number 1 ing'ae number 1 mama doi ijo nikiyieu apa ninye enapa olong' amanaa tene ajo kitiakita ore taata nikincho ole Tunai entito botor kake ore ena kiti natubulua naa iyie kincho ijo nikiyieu aning eji iyieu nitotito entito ai emalotu apa aya iya naa mama atoning'o te iyieu nitonito taata entito amu etubulua ebaiki ilarin 18 onusu naa iyieu namurat elde ari olapa le 8 ayau naishi anaa kapal lopayiani kulo kayau enaishi anaa kapal oyie kayau duo enaishi anaa mayau amu ainyoo etubulua naa entito ai naa kayieu taata naa ore kuna pookin atoning'o naaji eteji eterewua ele sunguli oltung'ani oji Charles eterewua Soipan aya entiaki kuna peerreshu entito kiti piitoki sinche aata elde ari ore naa elapa tarreshu netubulua entito enye naya aneme nejia basi kayieu ake naomon ntae ajo kulo maasai agira aing'oru olorika le gavana naitosha kabisa ata oldioi ilarin oobaya taata 8 naitoki aaku oldisi ilarin 2 naitoki aaku orbungei ilarin 5 naitoki aaku orministai assistant minister ilarin 5 itu haitosha ina siai ore lelo murua pookin naitashe nena kera naitashe metii nabo nalang'u te experience paa kaji eponu aapuo nabo ama nye nekiwoi nai kura tene ama naa kulo otereutua ake iltung'anak olatabawua kalo nainjo molatabawua mama nemolatabawua naa ore kulo naa logira aapuo kulie wuejitin neetumie kura ene nanu atumie neeku aiwuo neene aloito aidip ajito nji alo aidip ajito nji Irwas Nkishu eiteruaki aang'as iruumi esirkali eshumata weniabori ore doi ena kaunti niterutua lewa aikena ajo ing'ae arik enjore mintoki ake aleja tenewueji ingira taata ajo olorika le bunge ningira aikasa oleng kinjukuru ore tenakata ntae Irwas Nkishu ormuitani nesidai amu ijo katoning'o ajo itumito ntae constituency epuo kuldo kulikae endaalo niponunu ntae neeku Irwas Nkishu ake ora ormuitani siwoki ntae enashe oleng amu mikirish ntae tine entarata kabisa anaka nakintoki ajo kakalotu nanu ormuitani nalotu Irwas Nkishu amu ayieu naa nanu nyoo ayieu gavana ayieu naomon ntae Irwas Nkishu ajoki enyito enteru eng'oru orpulijing'ijing'i naa tenajo nanu ing'or ore Irwas Nkishu amu ntae nambare erikito ntae enkaji naji enoorburgo naa ntae nambare te kura tormaasai enyito entang'oroki amu ore enda orburgo ore taadii enapa olong' aitasheito layiok okuni ashu are naa nanu ake otorikuo ore ata tenaa tining'ning eji itashe 10 metii obo lainepu enyito nchooki ena kura inyi Irwas Nkishu piiponunu aing'oru enkiteng nabo nias endae sapuk e county emintoki aorr ena nabo ake ebunge adolita oshi Irwas Nkishu ashu ormuitanika ena siai ebungijing'ijing'i oleng wena siai MCA
Odo ilorika le governor neeta wado sinye rumi sapukin alang sininye kule bunge. Ningwekiki nyoo doi ingwekiki aomon ndaa ajoki amu ara naa nanu olaputani linyi yiololo ajo entito inyi aata neeku doi duo ninye tenikipuoto ninye esiai onkaputiak netaa naa doi nanu ninye taaniki ntae enyoito enchooki olorika le governor amu kaidimu sawasawa. Ore tenakata tenijo aing'or duo iltung'anak oitashe te county atiaka apa ntae enjo ormishire eng'asa aishunye paatum ilaisiasha natum lapik ingumot. Etupukutuo taa tenakata ong'uan mayiolo enaa kekokuni etii obo likae laidipa aisiasha tiaulo. Etii likae leton eloito tenakop kake agira aing'oru enaikunaa. Ore likae obo naa olaitabaya ake paatum aisiasha. Namayian intahe Enkai atejo ashe oleng. Basi ayieu taa naya ena nafasi enyoito siyie pookin Dalton kaa chini